Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga aha none aha turashize none nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bari yahuye bande ndakubasha ntabwo bufite Allah Animate ndarahira ntabwo uzongera kubona izuba. Robiongo, boy bongo, bukan de subscriber ni Robiongo. Yeah. Robiongo, bueno, bayo bukan de subscriber ni Robiongo. Yeah. Robiongo, bueno, bukan de subscriber ni Robiongo. Robiongo, bukan de subscriber ni Robiongo. Robiongo, bueno, bukan de subscriber. Seko mbona wirizi bayi Shakyo le manzi ari matele muri Imana. Yagiye kirango utagira ngo sinzi cyo nambara nagitwaye. buri ari materi nge nabonye niyenze Shari ko muri Imana. Bari ko bone matele muri. Umunsi umwe zamanura mutwe. nge yankubise inkoni 16 ejo bundi ntabwo uri kubona ko ndi kwicarisha ikibuno kimwe Nge na benani 13 zinkoni njya nkubise mwana. Anziza ikimana. Niyo rero. Rezo warukoze Nitwe nari muzi kiko mu gusa mbonye yifata akakubita umuntu gusa. shanje gusa bagiwe nge mfite gahunda yo kuzapangira cyane materi nukugikubita Tunayize ngo tugikubisa hari n'ingaruka zakugira umwana. zihe ka ukubita rero rumeze nk'imbwa yirwo zenguruka mu kigo Sondra nwaza rukubita amana ishyuka. onge amabuye uri ari gikubita ibuye kikagaruka mu kigo gifite urusundu abanyeshuri bakagiseka Ngenda ndi kumupanje ari kumunsi umwana gumana ko tuzabikora gutyo mwana. waretse ejo mu gitondo tukabikora Mama suzi ko ari materi gisambo. kimwe kibaho Wibye nene ko abwirere kwa gatanu. ejo muri se ko bamujyanye ku murenge n'ibitoki Abo matu mutege ikintu mwana. subize mukaya mfite gatusha Kajiva mwere. Robiongo, boy bongo, bukan de subscriber ni Robiongo. Yeah. Robiongo, bueno, bayo bukan de subscriber ni Robiongo. Yeah. Robiongo, bueno, bukan de subscriber ni Robiongo. Robiongo, bukan de subscriber ni Robiongo. Robiongo, bueno, bukan de subscriber ni Robiongo. Robiongo, bueno, Mugarita ni mat. Shabisona ari bitu. Ariko abanyeshuri barabahabije. Abanyeshuri no muri iki kigo bigize wagira ngo ni icyabo. Ubona bari masige banagutinya. Oya. Ariko ntago baninya. Ariko nyine ushatse kunzana umutwe ukomeye turasimbuka. Oya ariko ngo nasimbuka igipangu gusiga n'abakubita. Nta mikino bafite bamaze kwigira ibinani. Baragutinya muri sayo hose baba bari kuvuga ni materi. Baza bagahenge nibura bakajya bajya kunywera ikigali. Akashaje nabo ngo n'abanyeshuri birarabura. Ni viziyo wana ni viziyo. Ujye bareka n'undi bigenda. Aya. Nyakaganga gato karindira urugoma. Kumbona ufite amabuye n'inkoni se ni bujye gukubita. Aya. Muri iki gihe muri iki kigo abahungu bumvisha ko babyimbye amabyansi nsigaye vuga ngenda gukubita. Oya uminsi bike n'ubundi bazaba bari kukwikubita. Nuko twaza intwaro reka. Oya nuko bareka kaba uburenganzira. Kamande ngeze ikigo mwana wa. Ujya witonda uzi ko umunyeshuri ufite witonda. Nanjye ni mu minsi mike. Oya da witonda mwana. Oya ni mu minsi mike. Nuko uri pezo witonda ngira. Abandi bose ni ibinani. Ni mu minsi mike. Nzakongerera amanota no kuri kwimana. Very dance. subscriber ni Robiongo. Bukan de subscriber aha none turashize none ni Robiongo. Baraka. Animateur araje. kiraje Umva cyaje ewana. uretse we harya giturutsaho yindi Kintu nyuma gake. uretse we tuyigitego
Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga aha none aha turashize none nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yahuye se bande ndakubasha ntabwo bufite Allah ugiye gukumbitwa tumuramba nawe kumbitwa ry'amayinete nategemeje cyangwa urazibuka muri kuzuza telefone mwene telefone oya itware ugiye gukumbitwa oya buretse watagucika ntabwo usobanura ntabwo acika akusha munsi ko ari material ntabwo acika kora hano ku kibuga arabizi restaurant ntabwo urabimenya amazi ntabwo urabimenya none ese muranavuga amazi muravuga mwana kiza nakusha muravuga barashaka kuducika urajya urajya kuwakuta basi n'umuntu nawe ntabwo ndongera kuwakuta sawa ivuga mara ivuga nakupita ibuye ry'umutwe none ariko umuzi ko ndi umuyobozi wawe ibyo ntabwo birishe nyorene telefone yawe yigumane nawe bigishaka Allah nyamana kuzamuka Wasa mutaka igifu uratugura icara sana ari bakijya hasi icara ari kabiri gatatu wicaye hasi aha turashize none nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bari yahuye se ako nje mwana ku oya mureka tambikiriza ntabwo tongere kutamwana ku ntabwo tongere uretse ntabwo tongera Kubite ugatibikira giho. ubundi ukubita mu Yes. akusha muzi ko nani mate Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga ntabwo tongera ese iwani ikibura mwicaza ikibura kimwe mureka basi tuganire mureka tuganire nta kibazo murekure vuga ariko utazanamo ibintu byo kuducika nyine mwicaye ku murongo tuganire Turagukubita utaraguhana. none mugiye kunzizi ibi bikoti bigacumba mu mwotsi Urukaba ari kureba gusa. Ijisho uburyo rimeze. ukubita Banyamo ni igitero. yumva je nana kwica bakakumbaza Je n'umuntu amukubitiwe nkata gasura kamena gusa. aha none aha turashize none nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura Arota cyangwa animati. Ni wowe n'ibintu nkore yarahirya. Animati. Kiza Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona Animati. Ndarahira ntabwo uzongera kubona izuba.